there has been an agreement signed in March this year from Hungary, Austria and Slovenia. And the intention is to put together the capabilities of testing and validation of autonomous vehicles of all three countries. So providing infrastructure, roads, highways, urban cities, cross-border testing, and that the three countries are working together to provide a kind of virtually test region to attract new customers. Ta trilateralni sporazum med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo je izjemna priložnost tako za slovensko gospodarstvo, kot tudi za akademijo, da aktivno sodeluje pri testiranju naslednje generacije mobilnosti, to je pa povezana in avtonomna vožnja. Zakaj tu gre? Tu gre za to, da bomo na nivoju države, ministrstev, akademije, univerz, neprofitnih organizacij, kot je Avtomobilski klaster Slovenije in industrije, omogočili testiranje na tem koridoru treh držav. In s tem bomo v bistvu med sabo izmenjevali podatke. Podatki so pomembni, ker lahko nastanejo nove vsebine in to je priložnost za zagonska podjetja oziroma industrijo, da naredi aplikacije in rešitve, ki bo odgovarjale, kaj bomo počeli, ko ne bomo več vozili, ker govorimo o samovozečih vozilih. Naslednja stvar je za univerzo je, da pokaže svoje znanje in razvija znanja in ustvarja novo generacijo talentov, katere bo jo lažje dobile zaposlitve doma. In potem naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je pa tudi sodelovanje na področju regulative, ker samovozeči avto bo znal voziti v Sloveniji, kaj se pa zgodi, ko pride pa v Avstrijo? In kako je znaki, kako je označbami na tleh. In to sodelovanje bo dejansko skrajšalo čas vpeljave, zmanjšalo stroške, ker bomo poenoteni in predvsem omogočilo prenos dobrih praks med strokovnjaki treh držav, kar bo dvignilo uspešnost tega sodelovanja. Tako da mi smo veseli, smo bili povabljeni v sodelovanju, bomo aktivno sodelovali in vabimo vse zainteresirane, da nas kontaktirajo, da tudi oni so del te uspešne zgodbe. Yeah, there are different parts. So we built up in Austria test facilities, test infrastructure. We are developing a cloud solution, collecting all the data. On the other side, we have Salazone in Hungary, which has a test track, but also public roads. And maybe they can use our cloud solution as well as Slovenia can use the cloud solution. So all the testing which is taking place could be recorded in one cloud solution and be analyzed in a cloud solution next year. So this could be a very interesting step, and providing the customers the test facilities on the roads, on urban and in highways, cross-bordering, and having one big test facility. I think we can achieve this next year. And another important topic is to get the license for the testing. So we have to push that the effort to get a license is quite low, for all three countries, and this would be very attractive.